السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال شو ميكي سان نجانا جنيكي سان بدانا نجاب جلالتنا سان دك أبدو تقدي هذا channel كن منديرا نيوز تيوب. ودون أركساني كم نهاردا ودو أردا منديرا منديرا كيسات غويا كان كايو سنينتي سافوريف نسكا غنما والكباتة إدينكيني الراديم وزيري ديكا جبلان كجداني عبد الرشيد جنان إدينكيني سكاينوكو باتو سير bala hawi fi mandera gagarbau sa frif nuska ganama ci takda sa wala dani duli kan kay radim sirkal somali farmajo agisin sa kunan ka galgala gitu takum da sawal hadani arda sun kesat amma tani ragagalimbani wani lubutif kama dole akasumtatu tiammo badanu dakne odi fanne hospital arda mandera wani gadda kabe kalubbu nam to kagam jubalandi namlam kama dole gara warra jubalandi dagal tam waziri di kasuni akasumirratil gumilafa taysilen raya gadda kabde madolen madolen sulen nutimu jirana mata nirat aga namishan kay jollen namlam kejir madolen gadda kabde garimbani odu aganira tigaddi ade channel ken news mandera tube irata gatu fu jirata sanin jada galatoma haye دربي كون هي ساق سو استاغي دربي كون هي ساق استاغي جلدين سان او هاستي haye markaan habadii gacanta iyo waxa isu martay toloshi isla martay hadda xabadana ay kugu jirtay way durtay meesh way duleeshay way ku durtay miya way durtay haye way duleeshay haye laakiin alxamdulillah dawaan caafimaad qaba lima qabi hadda rasaasa gacanta ku waday rasaaskan waxaan yacana waan tusaa mawtaado way ku durtay way kugu jartaa ma ay dhahaano iyo abreeshumaan waa nus bay kugu jirtay nus miya ma ayadu way igu dhufatay aniga saan u jeedo xaafadeed township xaafad township miya gurigaada joogtay gurigaygaan joogay idinka gudaha bay marka ilmaha ma la soo carartay ilmaha aniga markaas waxaan leeyahay ilmaha adla carartid shaataan u gelina kana gardambeystaygaan aan shaata u gelina ugu oynayo hatta cunto diiday oo baraarugay